Kasi ngekudlala. Hayi mina baba ngizolahla. Bona ngaba great ngiyavaya ikasi. Mina ngiyavaya ikasi. Ichance ngizoyithola. Ngiyavaya ikasi. Hola, thank you for joining us once again. This is Linga's podcast show and this is our boy Bafethu. Tuni msesho fanaga ngiwane emacamereni Bafethu. I mean like ngithi ngiwane ngithola ngihost kunakho-host Fandaga ngihleli nentwana yami Bafethu. Intwana yami sho manje hey abaningi bazibuza ukuthi why isemacamereni yini into azositshela yona lo muntu lo yangithola. It's like no kahle ukhona yiso shout out to kahle nga disappoint Bafethu. Kahle uhleza khona esipanini khibile up poison so manje dona ngicela ukuthi uzazisa awangitshela ukuthi vele uyava wena ungitshela igama lesibongo there is so lokuziyana like great. Okay, I feel just for the sake mayazi anyways bangazi abantu mara ngigama ngoDumelo kaSambo. But abaningi bangazi ngoShimi, it's like Shimi Mshimane. Mshimane. Ngiyacala ukuyiza le. Yeah, abantu abaningi abazi ukuthi bayibangiza Shimi. And like Shimi is like my nickname ngithole like umfana. And Mshimane Shimi. Mara by now I go by the name of Steezy, you know. Yeah. So why kube ukuthi kufika kuleso simo sokuthi uchange igama from Shimi to Steezy? Obvious dog yabona mawuloku khula like mina legama lela kaShimi ayibengiliza ngathi UVA man Shimi yeah and nakona lela kaSteezy ayukuthi amagama ukuthi ngisipha like amagama ukuthi ngiyaphiwa ngoba noShimi ngiphiwe you understand nayo lela kaSteezy ngaphiwa you understand ngathi saluthina ayi uShimi ngcono ngemgaba you understand umshiya la iprotect sound nani yabo. I see yo, what a shade. Yo, Pero tona mfuna ukutshela ukuthi life iyayithatha. Nakada ubloma khona utholakala vafile no. No ngiseChrista. NaseChrista ngitshela idifferent intwana ukuthi angithi iyazibona esicede isikole eChrista ezabo mahlalela. Masozicompare nazakayi ekasi esicede isikole esihlili izingenzi next. Mawubhekile khona idifferent like uma bad behavior benzakala. Fele la ngihlala khona ne most. Yeah. Like akusindawo ukuthi like ifana nale understand. Like most abantu abahlala ngayo abantu ukuthi baze ngomsebenzi understand. Akunazi ukuthi nakwami ama apartment kuphela understand ukuthi live a lifestyle. Like konke umuntu ohlala lapha akahlala lapha like uze ngomsebenzi understand. So nje ayangazi ukuthi hlukile man. So now yena lapha kumsebenzi lapha. Kuze ngifike lapha ngifike somsebenzi yena nje benye ngifika lawazi bengiphelela nje eChrista Mall ukabona mobile nje nomoleli eChrista Mall ngibuya understand. Yeah. Mara no sengitholakala khona like Mara obviously akusiki njengoba into ngisho sisiya expect ikasi the time studio yazi ikasa ngiyilahla nje ikasi ngekudlala hayi mina baba ngizolahla bona ngaba great ngiyavaya ikasi mina ngiyavaya ikasi ichance ngizoyithola ngiyavaya ikasi kumele bayibone phela iprogress yakho abazobona kuma YouTube ngiyagema mina wasethatha ibheka zo7 Shumela khona. So
okay vele sicede isigela semiye vela ngiyasho intwana yami ifika ngithi so ngikhumbula umtshela ukuthi hayi wena vele lezokuthi uthi awufuni ukuyesigela ufuna ukuspana uziphushe and then wapayiseka phela kudala uhlelo umashalele ngiyacaba and then uthini kule ntwana esiyenza me3 ke sitshela semshit ukuthi mina ngifuna ukuspana and yabona ukuthi ibhana zikho no uthi yesigela or ithi yofuna ispana advise kanjani utshelani intwana encane yabona ke when it comes to like give ehlulile understand ngoba okay ngasiceda isigela mabe ngilongibamba lawo maphisho nawe yale into ukuthi ngiyaspana after 2 minutes akusaspana 2 minutes ngiyaspana yeah and I know mina like benginganalo lo themba lelo ukuthi like ngaspana ngiphume igas like ngibe independent you understand yeah like because lifestyle bengicabanga ukuthi ngayenzeka mina just bengifuna into normal understand sure but then mfana uNkulunkulu ungibonisile ukuthi ukushintsha komuntu into encane encane ngoba nami ithe mangithola le opportunity lespan base like into ezibhazabela za change location change nami nje ngavela ngishintsha abantu abaningi abasangazi ukuthi ikhampani ini and stuff yabo ezibhazabela za change kuyesontweni igcineni ngoba the time usase ungacaba banga ngicela ayifana iqembula la Eto no bitso. Isodakalazi ntwana yo Spanish imphethe ngamawashi no. Isodakalazi ntwana. Yeah mara mina ke that's what I ukuthi mina ngispan and like angazi ukuthi anginalele la kulokuthola ispan. Mina ngeke ngizincanze lespan songisebenzisa Sunday ingayi esontweni. Mfana yazi nokukhula nje amkhulu zobona. Ukuthi ngizosithatha leso span. Hayi baba mina ngisafuna ukuhlala kithi baba ngifuni ukuhlala kini. Yo. Eshimi like Steezy shimi mina like obvious ngeke ngizozikhulisa ngisaseyintwana ngisasenabo ma 20 something 21 da siyalengana mina ngayikuthola bona ngathi 40 21 ina 21 ngo 40 sura kwakhe una 20 uyisuta bani I don't think kanjani 2005 ngiyapayiziswa umzimba bafethi sho manje kusho ukuthi wena ke kusho ukuthi wena ama responsibility fast ngithola ngitime bro plus time yeah you understand ukuthi vele why uthi mangikhula ngoba mina vele ngiyangithola otherwise ke le ndaba yokusta ama event iphelele va since uthulile nje amasaboni intona zami ziyostile this Saturday kodwa first understand so nami bengizele yona ngizoconfirm ngizwe ukuthi ikhamba labo but this Saturday ngi15 yeah ngi15 yeah khona something yenzakalayo yabo ngizobe ngikhona ngiyazi bangigcina idala yabo ngizobe ngikhona yabo Steezy special guest Steezy kahle kahle kule party kodwa niustela va location eva kara is on 6 ga Ellen bayazi bona kodwa first mara mina ngizwile ukuthi niskema abo DJ angithanda ukubhadala abo DJ siskema abo DJ kanjani anibabhadala nibabhuka mahala nibathembisa izinto mawacela ukudlala hayi nama rider abawathuli yo nama rider abawathuli ngicela ukuzwa le ngicela ukuzwa le if vele bebangatholi next lama DJ bebangeke babuye same DJ understand almost bomma 3 parties ezishayile kanje landelana balokubaza and stuff you understand so ukuthi mina vele mina kakhulu ngizunderstand kakhulu into lezama DJ ukuthi mele bazi bathole something ngaphathi lo ukubhuka abo maphorisa bazokufuna ngapha yini sibloma nanekasi ukuthi bangena amatafini sibhadala hayi ezinye izinto that's why most of the time like ngitsifaka kule nto lezo ama DJ imali ikhona vele into yami uthaphele uyoze entertainer into lezo imali otherwise mina amncane usifaka mina as long iparty on abantu basupportile umlando hayi mina izokuthi nama DJ ngizifaki bakhona abantu bazo lezo yabo ngoba like so ntwana mawubhekile yethatha like indawo egrand ukuthi ngawusta sengithola ngibize iartist ehodi like abo DJ maphorisa so uyasho ukuthi ngabe iparty egrand ekasi fele yekasi ne abantu banalo uthando jayi but then the lifestyle yethu siphilayo man like abantu abaningi like
I feel like it's pressure, understand? Yeah. Like ikhona i-pressure eningi like kodwa yasapho ukuthi wonke umuntu ufuna ukuzibona great like silwela into eyi-one mani ukuthi nami ngifuna ukugcoka i-Adidas uyabona nayo ufuna ukugcoka i-Adidas and thina siyi-afford-i sekumele manje siyiphande ngendlela zethu you-understand ukuthi sokwazi ukufana nani emjayiveni hayi thina sishela abo-cut and paste kuyafana dok ungashela i-cut and paste uyoziphuzela ibhiya yakho maka bakhona laba bazokubheka bazokuthathela leyo ntonyana encane onayo for ukuthi nje impilo yabo ithi ukuthi you-understand and no leyo lifestyle dog hayi ngicela umthintele ngiyamuzi sithi imjojo hayi angiyakuzwa mntana sho manje-ke nale part bengithi ngiyayishaya mina-ke ngebhede yami hayi ngisayishaya ngoba mina bengithi ngizwe bapolisa manje phela ngiyacaba sizobamba nenkunzi kufana sakithi abantu bazozwakala yeyi abantu bakabeli umakhe abantu basethatha bazwana nokukhipha imali yazi gawu khona amapart neyibakasitova sibale besikhipha ngo-100 rand for ukugena ama-trends maka la iprocessad ngingukubona nge-20 rand kuphela yo njoba wisifensi bawiselele into nangayenza 10 rand sibale bafew ngeke sibale like now uyabona mfethu like izibhazi sipane and zithanda umjayivo so expecting but eyotshwala ukhona maka eyotshwala ukhona eyotshwala ikhona utshwala kwamele ibe uyelana ngithi uyela ukuyudaka emjayiveni ne-10 rand nyana-ke ukungena at least izowafula amabhiya yabona lo 10 rand leyo yiye kumele ukuthi ibhadala abanye abantwana bazoperform understand hayi mina ngizofuna something for ukuthi uzodlala thina siyithola block mali ngoba nathi sine-target yethu ukuthi phela thina kodwa first i-target yethu hayi ukuthi sinenzele ubumnandi hayi thina sinebhizinisi esiyipushayo i-target isibheke imali thina ukuthi nesi-support and stuff loko kunye asinandawo ngoba lo sekuyini shop amakota nethaveni nayikho into esingashobi ngapho sifuna ukugena ngapha nangapha understand hayi ngiyabuzwa bafethu make sure you pull up nge-15 iwayeleni bafethu hayi sesuthanda uyizobe ukhona khethi kana hawu obvious mina ayibheke uyazi mina ngiyazilalela phela Sunday isonto ndiyenzekala Saturday angithandi izinto ezongibhayizisa mina ngiyalala mara hayi ngisenizobona nizojayiva grand bafethu make sure you pull out bathi bashaye part bathi namakota akhona bathi namakota akhona yabo udakude into begrand phela ngiyabonga ntwana ukuthi uzile sathi kushutanyana sahlala ngicine kudala ukuhlala nawe esiningi so ngithola at least nosiringa kunamakhamera yabona yonke into lokuyiva grand ngijabula ukuthi uyaphusha ntwana yabona nathi sapusha grand otherwise danko sesayivala show sobona and if you are subscribe make sure bafethu ukuthi ya subscribe press la button akusimpi ibhaya bafethu danko unye lesavala baba penini podcast ayithi uyahamba hayi uyazi mfethu angihlali la mfethu ekhaya